Hag jingla kai Serie A peringkat AC Milan Persia ke Napoli. Haba pai jangan ke jingla kai ke kenhun ile kai jong di Bruyne ke Napoli kalaman ek 6 rem hadin muklasya pelim hakmat ke AC Milan da arla kawai. Hag jingla kai La Liga peringkat Barcelona Persia ke Real Sociedad. Hag ne jingla kai ke Barcelona kalau khor ke 6 job hadin bagalala ban pelim ke Real Sociedad da arla kawai. Bari gini ki argol juga Barcelona la yo ben Thep nengkong leng bau Conte haga Minit ke wasau peulai pada ka gol ka ar leo ben Thep leng bau Robert Lewandowski haga Minit ke pasan phukundai haga jingle kai Premier League ha preng ka Aston Villa Persia ke Fulham ha ba pai shak ke jingle kai ka Aston Villa kala khur ka nam job hadin kalala ban film ya ka Fulham da lai la kawai pada gini ki lai gol jung ka Aston Villa la yo ben Thep nengkong leng bau Watkins haga Minit ke balai pinyau ya ka gol ka ar le ben Thep leng bau Magins haga Minit ke basau kendai pada ka gol ka balai le ben Thep leng bau Bundia haga Minit ke basan peway haga wei pat ke jingle kai Premier League hab dengan Newcastle Persia ke Arsenal haga ne ke jingle kai ke Arsenal kala khur ke nam job hadin makalala bet film salid ya ke Newcastle da ar la ka wei pada gini ki ar gol jung ka Arsenal le ben Thep nengkong leng bau Merino haga Minit ke ba pra phusau Baria ke gol ke baar la yo ben Thep ashwa ben kut ke jingle kai kata ha ke Minit ke bakhandai pheu plus riu lengba u Gabriel ha ke jingle kai Serie A jogori Brazil ha preng ke Fluminense Persia ga Botafogo aba pai shagna ke jingle kai ke Fluminense kala khor ke nam job hadin magalala ben film ya ga Botafogo da Arlanon Haga jingle kai Super League hapdeng ka Fenerbahce Persia ka Antalya Spor haga ne jingle kai ka Fenerbahce kala khor ga nam job hadin makalala ban film ya ka Antalya Spor da Arlanon barha ne jingle kai Talisca le Thep shigol naga benta ka Fenerbahce